na tayo. Tonight, it's time that we open the Bible and find out what the Lord has done in the life of Joshua as he led the nation of Israel to conquer the Promised Land. So, the title of our message tonight is Lessons from the Life of Joshua. Lessons from the Life of Joshua. Thank you, Pastor Charwin, for leading a wonderful program tonight. And dakil nga pakalag-anak kakabsat nga han nga siya iti mang MC, mangiturong iti program. All I have to do is to prepare my heart and mind so that I could preach God's word tonight. And we have pastors who can help all together and preachers to make our programs and ministries possible. Ket babang di tulong ti Apo agbalin nga fruitful. And it is my prayer tonight that digiti may kaskasabaka datayo kakapsat. It's been almost about, sabihin na lang natin, 2 months now since we had our single career and young adult fellowship. We've heard almost 10 preachings on the lives of heroes of faith in the Bible. Ket mamatiak na ti sa utiapuhan ngagsubliken ko na nga awang kapapayan na. Hanman nga immediate nga maawatan tayo iti essence digiti nga maikasaba, but I believe somewhere sometime in your life's journey as you navigate your life as young adults iti pa nagserbita iti Apo digiti nga sasaw ti Apo mariknayon to nga they are not only real but they are truths. So tonight I invite you to open with me to the book of Joshua as we learn together. Let's learn together lessons from the life of Joshua. In verse number 1, chapter 1, it says, Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, I believe, and I always do believe, that in every crisis, in every need that arises, in every problem that happens in our lives, God is going to do great things. Deti panag-arise ni Joshua, ti setting nagakabsat ket kasla uong. Amumyan ti digiti uong akat maalayan ti bambantay. Ket kasla kasjay tinapasamak kakabsat. Moses was dead, and the Lord raised a man to lead the nation. He was very young. He was new to the position and responsibility. But let's find out noan niya iti Saudi Apo ken kuanan ken kasano nga nagtrabaho iti Apo iti panagbiag na. Hanang angaw deti track record ni Joshua kakabsat. Agpaiso nga at the achievements during the leadership of Moses, the deliverance da manipod sa Egypt, they jay pa nakabisngay iti Red Sea, and then down through the wilderness. But if you have read the book of Joshua, the book of Joshua records a consistent track record of victories. There were some failures, defeats. Ngayon no kitam ti book of Joshua, we call it the book of conquest. Panang conquer. Okay? Jay panang possess da iti promised land. It's an amazing track record. And the book of Joshua is not about Joshua, but it's all about God. So, I would like to share with you 5 things tonight. Observations as I read the book. Sino kada kay tinakabasan iti book of Joshua? Could you raise your hand? Anyone who has read? Yes. There are few. I would like to challenge you to read the book of Joshua. Significant sa akin si Joshua. First of all, he's one of my favorite Bible characters. Dakil iti DJ preaching ni Pastor Ed Lorena way back 1999. The title na kadyak malipatan, it's Putting Your Heart into the Ministry. It's taken from the book of Numbers, chapter 13, when Joshua and Caleb stood up. They were only 2
10 negative, 2 positive, but hindi po sila na-discourage. Hangko nalipatan de nga preaching aging gana ita. See, it's 21 years ago. I can remember like it was yesterday when I first heard that message, putting your heart into the ministry. Not only that, but I can recall that my first preaching was taken from the book of Joshua chapter 1 verse number 8. Ni Pastor John tinangtad kanyak de nga outline idi kakabsat. I was 14 years old, very young, not much experience, not deep education, but I had the willingness and the excitement to serve the Lord. So I took the challenge, and that Sunday, when Pastor Jun was invited to speak somewhere else, at kuna na si kanto that preached on Domingo, the book of Joshua chapter 1 verse 8 was my first preaching. So Joshua is one of my favorite characters aside from Joseph. Meaningful, digiti teachings na kakabsat, personally iti panagbiag ko. And I hope that from this topic tonight, dada ma-retain, ag-sink in kada kayo, nga truths and lessons, da mabalin nyo nga pag-reflectan, iti biyagyo, kas panang navigate tayo kada iti nga stage, uno adjustment, iti panagbiag. 5 lessons from the life of Joshua. First of all, I would say, number 1, we must always groom the next generation. I would like to bring this issue up because I know amin tayo tipakasitnan tayo kakapsat kat tay pagbiag. Survival. Agagawa tayo ngagbirok iti pagbiag tayo para ti pamilya tayo ken para iti masakbayan tayo. Nasayaat ken nasisita dayjay nga banag kakapsat. Ngem hantay ko mga ma-stuck ka dayjay laeng nga mindset. That we wake up every day just to go and find a living to survive. I pray and I would like to challenge you all. Let us not get stuck on that mind alone. Amutay mo't nga di parabor ti Apo na buslon ken nawadwad. God will supply our need. Teko na ni Brother Erwin Ita, he was laid off from job for almost 2 months now. That it's all by the grace of God nga patpatuloy kayo ng agbiag, Brother Erwin. But from on the surface of it all, let me bring this issue up. Nasisita nga maisakag tayo, iti pagbiag tayo, kung dagiti pamilya tayo, dagiti anak tayo. But again, let us not get stuck. Last night in Lawag, I preached a message that I entitled, Leave a Legacy. That was the title of the message. Leave a Legacy. Why leave? Because sooner or later, you and I, panawan tayo ito dahil nga lubong kakapsat. We are not going to stay here like forever. We will leave. Pumano tayo ito kada iti rabaw ti daga, dala umun una, damaut udi. But if you're going to live, adda kumamot mabati kakapsat. So, duwati meaning jay live. Pumanaw can live nga mangibati. If you're going to live, we must leave a legacy. And the kind of legacy that we must leave is faith. Sa totoo lang, adot mabalinte nga ibati nga ipatawid kadigiti anak. Education is one. Amo tayo, we are all Ilocanos. Nakapatpadag kadatay di adal. Degree, credential. Kung na digiti naganak, digiti una, day talat may sa kadaklan nga may patawid mi kada kayo. Sometimes properties, house, car, amot siguro nga gipatawid utang nga kapsat. But you know, adot mabalinte nga may patawid kadigitian anak. But think for a while, digijay lang ba iti mabalin nga may patawid tayo kakapsat. That's why the challenge last night is leave a legacy of faith. And taking into consideration that the life ni Joshua, may palagip man ng kakapsat, and I'd like to bring this issue up. I know, ado digiti komikom nga mang-occupy ti minds tayo. But after all is said and done, the issue is still rings. How about our children? How about the next generation? I praise the Lord that here in the HBBC, ti Apo kakabsat kat napintas ti wagas na nga panaka-i-train dagiti si marsarunong nga generations. Now if you look at Joshua,
There is no Joshua without Moses. Moses mentored Joshua, and Joshua was a very good, smart student and follower of Moses. And why is it important to groom the next generation? Because in every generation, there is always a need for leadership. After Pastor John, there is a need for good leadership. After us, digiti anak tayo tisong aruno, will they be good leaders, not only in the church, but even in the community? What about their home? Di bukod danto nga pagtaengan nga ibuangay kakabsat. So, I would like to impart tonight, again, amok nga dut kumikum ti panunod tayo. Ngem, ikararag tayo ti Apo, and let us be willing to take this issue and matter into mind and say, Lord, help me to groom my children because they are the next generation. The Bible says in Judges chapter 17 verse number 6, Judges chapter 17 verse number 6, in those days there was no king in Israel, but every man did that which was right in his own eyes. Nakita nyo? There was no king. There was no leader. People tend to stray where there is no leadership. Mawara-wara iti tao no awan mangidalan kakabsat. Ket datayo ti inikkan iti Apo iti mensahe, ti truth, I believe, datayo iti ayan iti tulbek, ti panakaidalan, panakaiwanwan. Dagiti pamilya nga ayan tayo, the church nga nangisaadan ti Apo kanya tayo, the community where we are the salts, we are the light. Isong I praise the Lord, inot-inot nga daytoy nga mindset is really getting into the hearts and minds of our members. Ni Tito Dino, makita yung kakabsat, nagadunga projects na, nagadunga tao na. Yes, he is a blessing to them in a sense nga, babaen keng kuanagat adapagubran, di kiti nga tattao. But spiritually speaking, he has a burden to lead them to the Lord. And we need more people like him in the church. People who do not only care about how much they will earn. People who will care not only how they can attain their goals and ambitions in life, but people who has a spiritual and godly mind, who will be leading people. It does not mean that you will be the smartest. You just need to be willing to be used of God. No pagpilyon nakti Apo kakabsat, kaya kahit ko nga ikan nakti Apo iti willingness, faithfulness nga mausar, nga para iti pagkaidayawan na. People tend to stray where there is no leadership. Iso nga nakaimportante kakabsat iti leadership. That is why we need to groom the next generation. Where there is no vision, the people perish. Developing leaders takes time. It took 40 years for Joshua to figure it out in the wilderness. Ano nga nalaka kakabsat? It takes time. Kastamot kada tayo nga generation, how we are going to lead our children, it takes time. Kada kayo nga single, pag panunutan nyo, dito yung ibagbagat kada kayo itang rabi. Especially kada kayo nga ladies, amok nga career-oriented, ti ado kada kayo nga ladies. But you know what? Mas importante nga priority ti panaka-i-raise up digiti anak ngam DJ success tayo iti career. That's why if there are some young ladies who come for counseling about career, I would always ask them, wala ka bang planong mag-asawa? Meron, pastor. Magkakaanak ka ba? Opo, pastor. So if you're going to marry and if you're going to bear a child, what is your plan for your children? Kasi minsan yung mindset lang natin is all about career. Like what I told you, brethren. Ambok nga, ti panuno tayo is occupied with how we survive, to earn a living, and everything. But listen, sana ma-realize natin ngayong gabi na just like the nation of Israel, it's a continuous journey of possessing the promised land. Kastamot ti ministry, ti church, nga nangisaadan ti Apo kada tayo. There is always a need for leadership. I would like to encourage us to pray for one another. Kitan tayo nga nasayat no kasano nga ma-erase tayo dagiti inaudi ngam da tayo ngagbalin damot nga leaders. And I praise God
we have the HBBC Sela. Kat napintas kakabsat iti programa dito HBBC Sela. Because we are not only training people to become good musicians or excellent players in music, but people who are spiritual and godly, who are responsible, not only in the home, but even in serving the Lord. We are raising leaders. It's about time that all of us should catch the vision tonight. The HBBC Single Career and Young Adult is a group that encourages one another to become strong and good leaders who are able to train young leaders who will train younger leaders and future leaders for the work of the ministry. Nung kita nyo ti Biblia kakabsat, that is always the case. Last night, I shared 3 groups of people nga dapat pangibatyan tayo kakabsat iti legacy. Think about it, hante agbayag ti rabaw ti daga. So hante kumalaan nga punwan ti panunot tayo ti ambisyon nga para iti sarili tayo. Panawan tayo tumula di gitoy. Ti panunutan tayo kumakat, DJ sinot mangipatpatuloy iti trabaho ti Apo. Sinot mangitultuloy iti music ministry. Sinot mangitultuloy dahil kastoy nga programa ti HBBC Single Career. Sinot mangipatuloy iti BYI who will receive and take the baton. Just like an Elisha to Elijah. Just like a Joshua to Moses. Just like a Timothy to Paul. I believe tonight it is a burden that you and I should take into consideration that we must raise a next generation of leaders. Isunghan tayo baybayan, dagiti adding tayo kakabsat. I bring into your attention tonight, dagiti young people tayo. Hantay po kawon iti dadagsan tayo nga para kadakwada. Let's care for them like they are our inaudi, muno adding tayo kumaida kakabsat. Akayin natin sila sa gawain ng Panginoon. Akayin natin sila sa ministry. Agpaiso nga nabalay tayo, ngem anak serbina, kakabsat, nga nabalay tayo, kat digiti sumarunog at gasaw-gasawon dan tumot iti balay nga impakumiti Apo kada tayo. That is why, deto iti may nga ipakpakita ti Apo ti Book of Joshua kada tayo nga sangapada. You know, leadership is the need of every home, every church, every community, every nation. In every crisis, in every problem, the greatest need is always good governance and good leadership. Kat datayo kakabsat, datayo mo ti future nga leaders iti HBBC palpalubos iti Apo, iso nga adda dito nga training ground nga mangi set dagiti pampanunot ken puso tayo. Tapnon ti kasta, adda da mabalin nga usaran ti Apo kada tayo, nga mangi tuloy ti trabaho na ti HBBC ket babaan kada willingness tayo mabalin na nga bendisyonan ti HBBC nga maitalkan iti dakdakkel pay kakabsat ngem iti agdama nga adda kada tayo ita. But God is always looking for a man to stand in the gap. God is looking for a man who would say, "Here am I, send me." Ti may saman nga ikararag tayo kakabsat no hamman siguro kada tayo. Digiti adding tayo, adada ko mamapatanor tayong agpastor. Adada ko mamapatanor tayong agmissionary. Adada ko mamapatanor tayong church planters kakabsat. That should be our prayer. Digiti kumati agbalin nga pangarap tayo, hanlaan nga digiti something tangible, something material, something that would make our flesh excited. Ngem ti kumakitaan tayo kat DJ paka-excited tayo kat J Kingdom of God, J trabaho iti Apo. Let us pray. You know, nagsaya atin that in the next 15 years, babalasang ton, digitian anak tayo, no digitian adding tayo. Kat makapatahanor tayo ti adu nga papastor. Kakabsat, iso nga, I believe tonight we must always groom the next generation. Well, I could also share nga as parents, gaputa mo ka makatulong kada tayo detoy. Ikararag tayo ti Apo ko na tayo, Lord, isuro nat ti wisdom nga panang-i-raise na gitian anak. We are not perfect parents, but we have a wonderful God who can provide to us not only the wisdom, but He can also work in the hearts of our children.
Kat na-share ko idirabi jalawag recently kakabsat agap-apa ni Kirkin ni Catherine. Tila pagap-apan dagat may sa libro. Gagangay ti agkakabsat ti agkaapan o daduma. DJ libro ko ni Catherine. Tatan ni Kirk kayat na nga buluden. Kat ko na ni Catherine, kuya, naling kang agbasan siyak kathan una iso nga siyak pelaeng ko na. Kat ni Kirk ipapilit na katagsangit no kuna na ading don't be selfish, be a cheerful giver ko na. I-apply na mo ito yung scripture. So usually, dati nga parents, it's irritating, di ba? Agpungtut ka kuma. At that moment, the Lord touched my heart. You know what God impressed in my heart? Sabi niya ganyan, listen to their bickerings. Pakinggan mo ang kanilang pinag-aawayan. Pinakinggan ko nga. Among ti pag-apapaan dalang DJ libro. And you know what the Lord impressed in my heart? Instead nga, ma-irritate kang agpungtot nga pagsardang ng ida. Because I was studying that time Madamat nag-study. Kat siyempre ma-disturb ako. Kat ko anat aramidag. So, tiya po impress na kanya. Gumawa ka ng house rules. And so, I started to do a house rule. Rules on borrowing, rules on taking a bath, rules on eating. Pag tintinulungan mi kini Mrs., madamaming ubraan. Once we are done, we could provide to you a copy. Hanyo man nga adaptado namin, but you can have a template. But I believe that every home must have a rule. Dapat bawat tahanan may rule, mga kapatid. Nalaklakat mangisurutan nalaklakat agunget no adda na iset of rules iti unag ti pagtaengan. So for example, sabi kong ganyan, pag humiram, magpaalam ng maayos. Respect each other. Pag yung hinihiraman mo, ginagamit niya yung gusto mong hiramin, huwag kang magpumilit. Pag may hiniram, kinakailangang ibalik. All of those rules, we had to set it out. No pandanganan, anat rules ti pandangan. Han nga dati, agungot tay latangkat awambot ngamin gayam na iset tayo nga rule. So, nagmayat gayam kakabsat, kathan ko na panunot day jay. Ngem, jay pusok, willing ako nak Lord, dumadadakil digiti anak min. I'm aware of my responsibility to raise them and train them. And kadayjay nga panagapada, jak expectaren, awan iti panunot ko, kan adayu, ijay imagination ko, nga ijay panagapada, ijay nakgayam, nga isuro ti apo ti wisdom. No kasano nga matulungan mi digiti ubing. So, I am now doing those things, and si Mrs. ang gumagawa ng rule paano kumain. Hindi namin sa ngarabi rin ugyakon, okay? Rules natin, paggising sa umaga, anat umuna, kay bulumog. Tunukwan ag devotion, tunukwan agdigos, awan agay ayam nga na nakadigos, awan bumabadye first floor nga di nagdigos, awan agbasa-basa at libro nga di agdigos, umuna iti pa nagdigos, awan ti agdalos nga di nagdigos. So muna dagdigos sa agipakni ti bed, napag-usapan namin yung rule na yan. So, nagsayaat, nahan ko nakita dayjay kakabsat, but a problem arose. Nga humanly, it could be irritating for me ngam sinabet nak ti apo ijay. Kat ijay nga impakita ti apo, ti rubeng nga aramidag. Well, I cannot see the future. Makikita ka ro ti agda mga sitwasyon, digiti young people, itakat ada pa nagdanak ti pusok, digiti anak mi. Nakamamag kakabsat, nakadot makikita nga anak iti papastor ita talagang mayaw awan, kat kunak apo, hangko kayat nga panunuten, nga kasjay tumot digiti anak mi. Ngamhang kuma ipalubos nga kasjay da nga pastor's kid nga mayaw awan iti panagbiag da apo. Nga isudat promotor iti kinakarnal, isudat promotor iti kinadakas. So I was very prayerful about it. But we need to groom the next generation. So I bring that to your attention tonight. Again, han ko mga panunutan tayo, nagado nga problema, nagado nga pagkasakulan, detakit di panang raise ti ubing ti problema, makamod ang tut panagbiagdan saan kakabsat. That is the first lesson that we can learn from the life of Joshua. So kada kayo nga naganak, nga padak nga naganak, kada kayo nga single, I hope, nga dahiting nga point itang arabi at na ibati kada kayo nga pagpanunutan nyo, i-consider yung abanag. We will leave this world. Ilang kasisitaan kat di maibati tayo nga legacy of faith kadigiti anak tayo. Developing leaders takes time. An nga si kakapsat. Adu nga panaganos. Okay? Now, number 2 tonight that we could learn from the life of Joshua is this. To thrive in the will of God, we need strength, courage,
and steadfastness on the Word of God. Tapno nagbalegi tayo, progreso tayo, dumuras tayo, iti panangaramid tayo, dagiti pagayatan, iti apo. Imasapol tayo kakabsat, tibker, tured, ken panagtalinaed, kadagiti sasao, iti apo. Those are three simple words, but they spell victory. Ngano awangking ka, deto'y tibker, ngano awangking ka, jay tured, ngano awangking ka iti determinasyon nga talinaed kadagiti sa utiapo. Adayo nga makitam ti panagduras ti spiritual life mo. Awan panagduras ti pamating. Kanawan panagprogreso iti panagserbim iti apo. Any Christian, any church, any family who wants to increase in the Lord, to grow in the Lord, and to become progressive in the Lord, they need to learn these three: strength, courage, and steadfastness. We can find that in the book of Joshua, verse 1 to 9 of chapter 1. We will start in verse number 3. Verse number 3. And then in verse number 4. Digijay timbagati apo, if you read the verse, makita yung kapsat. Dati timbagati apo nga ipatawid na kadakwada. Okay, they are going to possess and conquer these areas and land. Verse number 5. Kat kung nati apo awan to ti agbalegi ken ka, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee nor forsake thee. Nagpindas deta nga kariti apo. Verse number 6. Be strong and of a good courage. Amoy no apay kakabsat. Awan Kristiyano nga italkan ti apo iti dakkel nga trabaho. Ngahan nga nasuot iti uray la kakabsat. Iso nga, sometimes I listen to our testimonies, dingdinggag dagiti ibagbaga tayo, adu nga parikot, adu nga problema, agisam jerit na. Honestly speaking, amuyot mang paisem jerit na kakabsat, ngamin makita, nga dakkel iti napintas nga future, iti ipagpakita ti apo, wano isagsagan na ti apo. Tangamin apay kakabsat, if you look at the Bible, that has always been the pattern. Those Christians whom God tried the strongest, digiti Christians, nga dakkel iti nakaaramatan da iti trabaho iti apo. Alain nyo kung mga comfort, you know what? Mabalin nga, hantay nga dete awanen DJ practical aspect kadagiti problema like, syempre, no adut problema, sangwem, hantay nga awanen DJ details, no kasano nga malutas di kita nga problema. But let's talk tonight about perspective. Not only about the details and how to solve the problems, but I'd like for you to see about the perspective, how you look at it. Kasano pa nang kitang tabiyag mo ita? How you look at it? Adot problema, adot pagkasapulang, you are going through pain. So how do you look at your life right now? Okay? I know na no binsa-binsaam DJ problema makat ado nga factors to involve, no. Binsa-binsaam DJ need mo, syempre panunutam no pangalam. Ado nga factors, but yes, given yan. Pero the point itang Arabi is how do you look at your life? Dito yung stage ti biyag mo, dito yung episode where you are, what you have, and what you're going through. Do you see DJ heart ti apo, DJ plano, DJ panggep ti apo ken ka, kadeti agdama nga episode iti panagbiag mo ita. Why are you going through that situation? Why did God allow those problems to arise? Why did God allow things to happen in such a way that you are suffering? We know that God is sovereign and He's in control of the world. Why? Napintas kakabsat nga pagsasaritaan deta tayo. Isut na samit nga pagsasarita no may panggati problema. Aglalo no adayo pa nga masolbar ta problema. Kayat mo nga liwliwan ti bagbagim. Kayat mo nga papigsaan iti bagbagim kakabsat. Di kita iti question nga dapat saludsudan ti panunot mo. That is why it is a blessing for us to go through trials
Because, if we remain strong and we have the courage, nga hantayo nga maawanan iti tibker, iti puso kakapsat, nagpatpatuloy, kadagtalina telatang agtulnog ka dagiti sasauna, dakkel to nga istorya nga pakasaritaan. I believe, kada tayo amin nga sangapada, dayta iti may nga kayat ti Apo kakapsat. No apay nga kadeti, ala ikwaklata kada kayo. Amuyo ti biyag iti kinayang adult is a stage in life. May isa isunang stage. May isa isunang episode. Ado nga problema kakapsat. Ado nga paglasatan. Ado nga desisyon. Ado nga failures. And even mistake. But at the end, no alaem iti panunot iti Apo kakapsat, it's only about what? Ti Apo ket ikkan nakalaeng ti istorya nga mabalim mo nga saritaan. A story of faith. A story of His grace. A testimony of His power. No kasano nga, di kinakapoy mo ket itabla ti Apo, di piksa na kakapsat. Tahamumot may istorya ti parabor ti Apo, no awan, di kita nga pangitablaan ti Apo ti pigsa kan parabor na kan probation na kat. Di ngamin kakabsat. Sa bali, dete mai-praise mo ngagdaydayaw ti Apo, kaputamayat ti anayas ti biyag. Nakaslawang parparikot kan problema. Ngam sa bali, dete mai-praise mo iti Apo nga nakapapait, nakasipsip nget ti agdama nga paglaslasatan. That you are walking through the valley of the shadow of death. That is why I would like to remind us tonight, the journey of the Christian life is a journey, is a series of thorns, a series of problems, a series of pain, a series of fears and doubts. Nakadado nga aglalaw kakapsat, han nagsarsar din. Ngayon ipagpagunam ko kanya tayo, let us be strong and of a good courage. Let us remain steadfast on the word of God. Kat deti sa uti Apo ti kadaklan nga liwliwa tayo kakapsat, hindi pa nagbiag tayo. So ako na nagat, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang Christian life ay hindi pagalingan. It is how good you are in obeying God. It is not how smart we are, but it is how good we are in obeying God. Siyempre, nasaya at kakabsat nga nung di pa nagtulog mo ti Apo kat ninayunam ti sirib, ninayunam ti laing, ninayunam ti kinatakneng, ninayunam iti kinamanagparbeng, di kat napintas di pa nang tungpal mo ti pagayatan iti Apo. It's all about obeying God. Iso nga, in order for us to thrive, ngagbalegi tayo, kadagiti pagayatan, iti Apo iti biyag tayo, agtibker tayo. So, diya ka mo no ana, iti agdama nga dadagsan nyo kakabsat, nga magtibker kayo. Be strong. Amoyo, alagat dingdinggag digijay testimonies da GMBBE kakabsat. Kaduan nagtest-testimonyo, jegat medyo ada-edad nan. They are under 50s. Kat nuutubang kakabsat, anat mabalinda nga saritaan. It's not about how smart they are. It's not about how good they were in school. But it's all about the grace of God and their obedience to the Word of God. Their obedience in cheerful giving. Their submission to their pastor. Nga digiti kakabsat kat dimteng kadakwada iti panakasuot ti panagbiag. Nga ijay nga ti Apo sinabot na ida, kat isot mabalinda nga saritaan nga kwento. So nga namnamain nyo kakabsat, from the age of 25 until our 40, that's about 15 to 20 years, series of struggles and problems. Kada kayong ompay anak na, amo, narigat iti agtagibig. Ngam, istorya ti parabor ko mati Apo, kakabsat iti makita yo. Ipalubos ti Apo nga agrigat tayo, tapno makita tayo iti kadakkel ti parabor ti Apo, ket isot mabalin tayo nga maipatuyakyak. Ang buhay Kristiyano ay isang kwento ng biyaya ng Diyos. Yun yung pinaka-general perspective.
Siyempre, no, alantay ito't detalyenan, siyempre, di panang sukat mo daya per ti rabi di panang templam ti gata. So, yun yung mga details sa practical aspect ng buhay. Pero, ang ating usapin ngayong gabi, hindi tungkol sa practical na mga detalyeng ganyan. Yung how you look at your life. Kasi no, mo maawatan, di ka sa ti pa nagbiag mo, anat pagkaptan, di panunot mo nga na mga rod, kakapsat nga patuloy, di nga min. Kasla maupay ka 20 pa nagserbi mi ti apo ta hamo maawatan di paglaslas atam hamo maawatan ti paspasamak ti panagbiag mo. You lack the understanding. That is the very goal of this message tonight, for you to realize. Iso nga no, ubing kang kat gumanat ka nga ti kayat mo kat nanamay ang sigo din. Asenso ka nga sigo din. Forget about it. You have to go through a lot of painful trials in life. Numan bilang napintas ti agda mga kasasaad mo ita, urayem kapsat. Urayem, it will come. Because you have no story to tell of the grace of God without sufferings and trials. We must go through trials. We need to. We don't invite trials to come. God sends them and we welcome it. Because it's a part of our journey to testify of the grace of God. So, namaan nyo kakapsat, nagtawang kay 25, aging ganat 40, apo, ado nga series, episodes of trial nga, mangpasangit ti biyag mo, iso nga, tatahang kay mablaawan. Diba? Kaslang kumakadigi jay padak nga agbabay, kat ididamo kat angalan dat saka, gagangay, deta ko na. So, I just want to tell them, syempre, gagangay. So, I want to tell you also, nga no, agtawang kay 20 pagingkat 40, kat adut pare ko na pagdaldalanan nyo, gagangay deta kakapsat ti Christian life. Acceptaren nyo deta nga banag. Welcome it, accept it. It's a part of your Christian journey. And that should not be the reason ngagsuit ay tiyapo, ngag-complain tay tiyapo, nga detay ag-backslide tayo kakapsat. No, it's a part of your Christian journey. So for us to thrive, we need strength, agtidker tayo, agtortured tayo, kanagtalinaid tayo lataka dagiti salsa o itiyapo. Aglalalo no medyo aggressive ti personality. Dete iti kayat mugot may sa lang addang, mugot may sa kilometro kumadije ka adayunan. Yung bang ganun kabilis yung isip mo, mapaay ka no, deti agdamagat kaslawang makita mga pag-progreswan tabiyag mo, agad mapaay ka nga talaga. But you know what the Lord does? Through the trials, mamimpinsa na pukawan na ti sarilim kapsat, DJ self mo. Aging gana nga ibilang mo nga awan, this is not Provy. Hanggang ni Provy, si kaapo deto Permi kakabsat nga ipan nakatiapo iti punto nga ipin down na kaaging kang ag-surrender kagat ko ng Lord, not I. It's not me, it's you. Bahala ka tibiyag ko apo. Dumteng ka kadeta nga point. Unless you come to that point, the Lord cannot perform great things in your life. Kasi DJ nga point of surrender DJ crucial point. Nga kunam Lord, it's up to you. Bahala ka na sa buhay ko, Panginoon. Basta, sumurutak lang king kagserbiak lataging kaapo. That's the moment nga napukawan ti ego, awang pride king kan, awang ti personal ambition. Nothing about you is left. Only God. Niya po Diyos langan ng ti adda yung tabiyag mo. DJ nga punto kakapsat. DJ ti kasamita na transition iti pamati. The moment when all of yourself is totally gone and only Jesus Christ is magnified. Nakalang ti arig nagat ni Kristo jay lugan makisaksakay kalakeng kuanan. Isunan ti agbibiyag iti dayta. Lumakiluglugan ka lang keng kuana. Itatagat si kapela nga tanapig sa pela ta panunot mo Kaslang ni Apo Eskot, konduktor lang. Support artist lang ti Apo di pa nagriknam. But you know what problem will do? Ipakita na no sin no ti Apo. And you know what, brethren? Nagagasgasat dagiti Kristiyano, kakapsat. Pribilehyo nga babaen ti panubok ti Apo, iyam amo na iti kinasyasin no naging ka. That's a great privilege. Can you imagine that? Kita nyo ti Bible, basain nyo kakapsat. Gideon, Joshua, Abraham. God revealed Himself to them in a moment of crisis, in a time of trouble. That what a privilege nga babaen kadagiti problema panubok ken rigat ti panagbiag.
iyam amo niya po Diyos ti kinasyasin no naging ka. What a privilege. I pray kakabsat, nga the spiritual nga inclination yung nga mang dingag, digiti nga ibagbagat kada kayo itat nga rabi. Kasi amok nga kadeti nga nagmalem, detalye nga naindagaan ti, nagtartarayan ti panunot tayo. No agluto kumagat, ingredients ti nagyan ta panunot mo. No construction kumagat, puro plano ti adada panunot mo. Deti pagsasaritaan ta itatagat, godly things eh. May ipapanti life in general. We're not talking about Martillo, Metro, Ricardo, anang klase at logan. No, that's not the discussion tonight. It's how you look at life in general. Kasanot pa ng biyom ka dito yung episode ti pa nagbiag mo. So, kanya kakabsat, I'm 35 years old, hanak nga gangganat. Anak nga gangganat. Basta, noan niya, di amok ay paramit ti Apo, okay, Lord, sige, I'll take one step at a time. Take one thing, one bite at a time. Amok nga dadagitin sagsagana pa iti Apo at dadakkel siguro, it's up to the Lord. Pero, I'll just take one step at a time and obey the Lord. So, if you're going to try once again, we need the strength, courage, and steadfastness on the Word of God. So, you know, it's not the end of the world, brethren. It's not the end of the world. So, patuloy tayo lang taga dagiti sasaw ti Apo. Number three, to avoid costly mistakes, we must consult God. To avoid costly mistakes, we must consult God. Victory upon victory, makita tayo ti biyag ni Joshua. We come now to Joshua chapter 9. Ididigiti Gibeonites, ket mabutbuteng da kakabsat. Iso nga nagpanunot da iti strategy. No kasano nga makaliklik da kadeti pananggubat ni Joshua kadakwada. So they came up with a plan, nag-disguise, nga as if naggapu dati adayo nga country. Nagbado da kadigitay rutay-rutay, kat nagala dati bread kakapsat nga bubuuten. Okay? Samantalang, dati ayan da nga Gibeonites, kaabay lang iti kampo nga ayan ni Joshua. So that day, they traveled, they went to Joshua, iti nga messengers ti Gibeonites. Ket kunada nga kasta, Apo, isalakan da kami. Naggapukam ti adayo nga lugar, kunada nga kasta. Adayo ti naggapuan mi, kitaan nyo, ti kaadayunan. Digito'y badbado mi, nagkupasen. Kat digito'y bread mi, kat bubuuten pa yan, kunada. Kat kunada, pang-aasiyo ka di, tatulungan na kami. Kat kunana ti Biblia kakabsat, aya, in verse I think it's verse number 14. And the men took off their victuals and asked not counsel at the mouth of the Lord. Look at that. Digiti kakadwa ni Joshua, inaladalatan, digiti kaslang offer, you know? Digito yung tao, kat di da nagkonsulta kini Apo Diyos. 15. And Joshua made peace, and Joshua made peace with them and made a league. So nakitulag, we will not harm you. Expect us. We will protect you. E di da mo kakabsat, kaabay dalagayam nga tattao di gito. E di na mo dan Gibeonites, but they already said their word. And they are people of their word. So nagbalin nga disturbance kadakwada di gito'y Gibeonites all throughout their conquest. They made a costly mistake. Being too aggressive can be dangerous at times. Depende. Amoy amin tayo, ada pag-aggressive, one tayo amin eh. Depende di inclination di heart mo. But being too aggressive can be dangerous at times. The Lord is very clear with His word. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. I don't know, mabaling ada ka tayo di aggressive, excited. Alagat hanadakas kakabsat iti agplano di ngamin. Hanadakas ti agtarigagay. At inik ka natin nga ti Apo ti panunot. Ngem templaan tayo. Balansin tayo, dagidirik na tayo kakabsat. Taditay amo nga di kina agresibo tayo,
Kat isugayam ti mangikalang kada tayo. We will we will commit costly mistake because of our failure to consult God, to apply Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Very applicable ng runa kada tayo nga young adults. Kasi siyempre, kaya tayo ma-attain tayo, digitay goals tayo, digitay dream tayo, because that is the talk of the social media. Makita mo, digitay batch mo, digitay friends mo, dabalaydan, talugandan, samantalang sika, grenrenta ka pelang. So kung namti sarili, dapat agdamot din, we become very aggressive. Katamuyo kakabsat kalati arik na deta, nang runa ka dati nga naasawaan na nagat-amutay tiyat advice tayo kadigitay naaaram nga teenagers. Nga nagpitik labasit tirik na danggat apo. Kasmat lamang kaslag kasarmot ti turungan dan kakabsat. Dete, paggising ko sa umaga, mensahe mo ang una kong titignan. Yung mga ganon. Di ba? Digitay hugot lines da. Di ba? Kat nang runa kat di kita tika na yun nga makit kita digiti young people. Kumbaga napakababaw ang excitement nila. Kat kung kunatayo ay apo ading ko, di yula mo. Hanang angaw ti pa nagasawa. Kadakwa dahan da dingdinggan di jay because jelat ta makita dagat di kaya da very aggressive. Kakabsat, uri da tayo kat medyo nataknang ti panagrit na tayo. At dalata times nga we are too aggressive nga di tay kayat iti maigayad. Di tay kayat ti mabagbagaan. Kita nyo't na pasamak. From Joshua chapter 1 to 8, manunga kangkest. Katkas lang, detay pa nagrit na dan, di da kasapulan anti makikonsulta ka na po Diyos. At nalaing da nga rudan. Adot na kangker dan kakabsat. An nadan tayo nga dumteng tayo itikas dyan nga panunod. Ibagat dayto yan, tapno at dan tumang konsensya kada kayo ti masangwanan nga aldaw. Kasi amok nga dumteng. Kaya't yuman kan saan. It will happen. Apepe lang, nakpela kang pastor, amok ter aramidot deto yan. Apepe lang, pa-prayer request kang pastor, amok deto yan. It will come. And maybe to some of you, agda mga mapaspasama kakabsat. Alahang ko ikarkararag ng urayang palagipan nakatiapo. Palagipan nakatiapo. Kasi ni Joshua Joshua chapter 1 to 8, conquest, manut na overcome da. Chapter 9, he made a costly mistake. Handa nakikonsulta, he just went ahead. Nakitulag latan kakabsat. Nagnakem nga hanain bilang itiapo. Amuyo, as a pastor, deti ti may samot nga, siyempre, I am very young talaga nga struggle mo kanyak deto Especially no darik natin nga, we want to prove something. Ala, honest kakabsat, amin tayo, dakasta nga attitude tayo. We want to prove something. Ape nga ti anak agtalaw di balay. Because he want to prove something. Kaya't na nga i-prove ti sarili na. That's the reason why. Kita nyo di prodigal son, ape nga pimano di balay. Kasi kaya't na nga i-prove, kaya nan. At the attitude tayo amin nakasta karapsan. Kat nang nangruna no ti apo ti pagsasaritaan. Hante ko maipalubos nga di nga attitude isu iti mangperdi iti panagbiag tayo. Amen? Paidalan tayo. To avoid costly mistake, we must consult God. Consecutive successes can intoxicate us. Let me say that again. Consecutive successes can intoxicate us. Amuyo ka di nga ti blessings makabartek. Anat kwanti tao no mabartek kakabsat. Alaman? Anat kuno katatao no mabartek. Mapukaw na't nalimpyo nga panunot na. Malipatan na jay nalinteg nga dalan. Right? Kastamot, amom no mabless ka, umay ti successes, kasta dete mo overwhelm ka. Ibagak dete kakabsat kasi dumteng ti biyag yu deto, ikot sapay kumatausaran ti apo deto nga message, nga malagip yun to, deto yung baga ni pastoren. Nakamamak deto ayang ko ita. It's good to celebrate blessings, it's good to talk about success, but once you are there, be careful. Tano kasanod ka nga to, iti peak ti success mo, kat biglang anatnag ka, nakasaksakit nga ritnaan kakabsat. Nakasaksakit nga ritnaan. Iso nga once that you are up there, the more that you should be careful. No nangat ngatot ayam mo agan-an tayo kakabsat, nang runa ti pride.
nang runa deti ego. Annadan tayo deti nga banag. I am praying as I speak these words nga usaron ti Apo deti nga lesson to remind you once you are in that situation. Kanina, puro problems lang ang pinag-uusapan natin. Ngayon, puro success naman. Kasi, totoo yun. Hindi lang naman puro problems ang kailangan natin ng admonition eh. Pati naman kung paayos-ayos ang buhay. Abay, kailangan natin ng ganung paalala, mga kapatid. Consecutive success can intoxicate us. Mabartek. Ket no mabartek kagad, adot malipata mo, adot maawan di panunod tayon. Adu di giti ma-take for granted ti nga banbanag ti panagbiag. So ngay palagip ko, wano ibalaag ko kada kayo kakabsat, nga no dumteng to kada kayo kalpasan ti adu nga rigat ag sa saruno nga blessings, laglagipon nyo dahi nga mensahe. Kaya ni Joshua, sa saruno ti balegi na kakabsat, kat idikwan nalipatan nan tinakikonsulta kini Apo Diyos. Failure to seek God's counsel can cause to make unnecessary compromises in our lives. Well, I need to close tonight. Ituloy tayo no next time. Sapay la ko mataadda na bati kada kayo nga principles, kadigitoy, insights, kadigitoy nakita tayo dito book of Joshua itang Arabi. Amen? What a blessing, ne? At dadagakapsat nga nag-comment. Kuna ni Len, amen. Mayan, Esteban, Pastor Dennis, amen. Ni Cutie, ayan. Praise the Lord. Thank you for those comments on the chat box tonight. Madaydayo tiya po kakapsat. So, anyway, dati talungan adal ta itang Arabi, concern maipanggap iti panang race dagiti next generation, dagiti anak tayo, dagiti adding tayo. May kadwa, may panggap iti panangarami ti pagayatan ti Apo, kasapulan ti titib care, ti tured, kan panagtalina ti sa una, kasi talagang adu nga panubok tila sa atin tayo. From 25 to 40, tandaan nyo kapsat. Sino kada kay ti 25 years old? Sino kada kay ti tawon na against ti 25 to 40, tayag na ti mana. Deta. Namnamaan nyo, ginggana 40 kapsat, permi, paggas ti problema at sumangbay ti panagbiagyo. So, look at it, not only how to solve the problem, but anat purpose mo Apo, and then number 3, to avoid costly mistakes, we must consult God. So, being too aggressive can be dangerous. Consecutive successes can intoxicate us. So nga, we need one another. We need to pray for one another. And kasapulan tayo digiti pamalagip iti pulpit ministry. Amen?